Peršun i limun za mršavljenje i izbacivanje vode iz tela. Dragi prijatelji, danas pravimo jedan provereni napitak za mršavljenje. On se priprema za manje od 5 minuta i pije se 5 dana bez prekida. Svi sastojci su zdravi i prirodni. Ukoliko tragate za rješenjem kako izbaciti vodu iz organizma i pri tom želite zdravo smršati, to je prava stvar za vas. Obavezno isprobajte sok od peršuna i limuna jer stvarno deluje. Ali mršavljenje nije jedini benefit za zdravlje kod ovog napitka. On će sprečiti nadimanje stomaka, oticanje nogu, pokrenut će lenja creva, smanjit će masnoće u krvi i očistiti bubrege i mokraćne kanale. Zato ostanite sa nama do kraja videa jer tamo vas čeka napitak od peršuna i limuna. Pa da krenemo. Peršun je poznata začinska biljka koja se upotrebljava u ishrani već više od 2000 godina. Njegov latinski naziv je Petroselinum crispum, a Englezi ga nazivaju parsley. U staroj Grčkoj se jako cenio peršunov list i koristio na brojnim ceremonijama. Ipak, za lekovita svojstva peršuna i njegove dobrobiti po zdravlje najviše znamo od srednjovekovnih travara. Oni su ga nazivali eliksir zdravlja. A evo za šta se sve koristi peršun kao lek. Izbacuje višak vode iz tela i čisti organizam. Leči urinarne infekcije. To vam je moćan prirodni lek za bakterije u urinu. Obiluje gvožđem pa se preporučuje kod anemije. Ublažava grčeve i menstrualne bolove. Odlično se pokazao čaj od peršuna kod neredovnih menstruacija. Smanjuje visok krvni pritisak. Ublažava probleme sa kožom. Pomaže kod bolova u zglobovima, pogotovo kod reumatoidnog artritisa i gihta. Ubrzava oporavak kod respiratornih infekcija. Naročito dobro dejstvo ima kod upale pluća. Moćan je antioksidant i sprečava nakupljanje holesterola u krvnim sudovima. Uklanja neprijatan zadah iz usta. Ubrzava mršavljenje, a koristi se čak i u tretmanima za uklanjanje celulita. Kada se peršunu doda voda i limun, dobijate fenomenalan napitak za skidanje sala sa stomaka. I sve veći broj ljudi deli svoja pozitivna iskustva sa ovim receptom. On zaista može da vam skine par kilograma i rezultati su odmah vidljivi, jer peršun i limun će najpre eliminisati svu suvišnu vodu iz tela, što ćete odmah primetiti i na vagi. Sve što treba da radite jeste da pijete napitak 5 dana uzastopno i to čim se probudite, na prazan stomak. Posle toga napravite pauzu od 10 dana. A kasnije, ako je potrebno, sve ponovite. Uvek ispijajte sveže pripremljeni sok. Napomena. Ovaj napitak nije namenjen za trudnice i dojilje, niti za osobe koje piju lekove za razređivanje krvi. A sada sledi naš recept. Peršun, limun i voda za mršavljenje. Potrebni sastojci. 1 vezica peršuna. 1 veći limun. Puna čaša vode. Mi za ovaj recept koristimo prolom vodu, jer se jako dobro slaže sa peršunom i limunom. To je jedna od retkih pravih alkalnih voda na našem tržištu, čija je pH vrednost između 8,8 i 9,2. Priprema napitka. Najpre dobro očistite limun od svih toksina i pesticida. A to ćete ovako da uradite. Sipajte običnu vodu u veću posudu i u nju ubacite 1 manju kašiku sode bikarbone. Dobro vodu promešajte, a nakon toga ubacite ceo limun. Pustite ga da odstoji u sodi bikarboni barem pola sata. Isperite ga i zatim presecite na pola. Sada treba da iscedite sok iz limuna. On obiluje vitaminom C.
U njegovom sastavu nalazimo mnoštvo minerala, antioksidanata i fitonutrijenata. Ne zovu ga za džabe odžačar krvnih sudova. Ako svaki dan pijete vodu sa limunom i peršunom, vaše telo će biti hidrirano, a metabolizam blago ubrzan, što je osnovni preduslov za zdravo mršavljenje. Limun sagoreva masti u telu. Prelazimo sad na peršun. Operite listove i dobro ih otresite, a potom iseckajte što sitnije. Verovali ili ne, u 100 grama svežeg lista peršuna ima samo 36 kalorija. A mi smo za ovaj današnji recept koristili jednu vezicu, koja teži oko 25 grama. Tako da tu ima samo 9 kalorija, a puno nutrijenata. Zahvaljujući važnim enzimima i dragocenim vlaknima, odlično se pokazao peršun za mršavljenje. Ima snažno diuretičko dejstvo i pomoći će vam da se lakše oslobodite viška vode iz tela i nećete više imati onaj osjećaj nadutosti u stomaku, niti će vam oticati noge i čim krenete da ga pijete, bit će vam puno lakše. Sada izručite te seckane listove peršuna u blender, a zatim dodajte proceđeni sok od limuna i 2 decilitra prolom vode. Sve to blendajte nekih minut, 2, dok se peršun skroz ne usitni. Ovo će vam dosta zavisiti od kvaliteta samog uređaja. Umjesto blendera vi možete koristiti sokovnik, a poslužit će i jači secko. Zapamtite, važno je da se peršunov list skroz dobro samelje. Dobijeni napitak od peršuna i limuna sipajte u čašu. Možete ga ukrasiti sa kolutom limuna ako vam se tako više sviđa. Pijte ga ujutru pre doručka. I odmah da vam kažemo, ukus nije ni malo loš. Osvežava i prijatan je. Odmah će vam dati energiju. I da, nemojte ovaj sok zasladiti, pa čak ni sa medom, jer naš primarni cilj je gubitak kilograma, a to ćete postići samo na ovaj način. Pripremili smo vam u nastavku još jedan napitak za mršavljenje. On se pravi od peršuna i đumbira i pije se samo pred spavanje. Kliknite na tu sličicu i pokrenut ćete video. Želimo vam dobro zdravlje.